Dobar dan, šestaši, moji dragi. Evo, vratili smo se privremeno u online nastavu opet. Vi ste prošle godine isto tako 3 mjeseca radili, pa dok ste bili 5, pa vama ovo ništa nije nepoznato. Mi ćemo ići jednim istim sistemom kao i prošle godine, što znači da ću ja preko prezentacije ovdje nešto malo reći o nečemu, a vi ćete to prepisati i čuti, poslušati što sam rekao. Ovo je drugi sat, predviđen za ovo. Prvi sam dao ona pitanja što ćete odgovoriti na njih do sljedećeg puta kad se vidimo. A tema ovog sata, odnosno ova lekcija je Hrvatsko-Ugarsko kraljevstvo. Već smo spomenuli da je 1102. godine Koloman zavladao Hrvatskom i Ugarskom, odnosno da je došlo do spoja, do spajanja Hrvatskog i Ugarskog kraljevstva, gdje je Hrvatsko kraljevstvo izgubilo svoju samostalnost. Što sad ovo dalje znači da su Hrvatska i Ugarska bili pod zajedničkim vladarom, ili to se zvalo personalna unija, kako bi rekli, znači više država pod jednim vladarom. Pa je ovako, krećemo sa ovom dinastijom Arpadović. Kao što sam spomenuo, Koloman Arpadović je bio taj kralj tada na vlasti, 1102. kad je preuzeo vlast, odnosno ujedinio kraljevstva. Međutim, on je imao jači utjecaj i čvršću vlast u Slavoniji, zbog blizine same Mađarske, odnosno svog dvora koji je imao na prostoru Budimpešte. Što to znači? Znači da je u Slavoniji imao jaču vlast, u Dalmaciji imao dosta slabiju, znači slabiji utjecaj. Kao što znate, Dalmacija je dosta udaljenija od Mađarske nego Slavonija. Međutim, on je nastojao učvrstiti vlasti u Dalmaciji i to je uspio 1105. godine na neki način, iako su u Dalmaciji naravno u isto vrijeme neke velikaške familije bogate koje su zbog posjedovanja velikih posjeda i silnog bogatstva uzdigle u to nekoj društvenoj ljestvici, i one su također imale i jak utjecaj u Dalmaciji. Pa je s njima on imao i problema dosta. Sam Koloman koji je bio kralj imao je dosta problema s njima, morao ih je ulazi s njima u sukobe, malo stupat neke povlastice, da se, što kažu, da ih malo obuzda na toj nekoj razini, da ne ugroze njegovu vlast. A Slavonija, koja je bila bliža Mađarskoj, je i tamo imao čvršću vlast. Međutim, sama Slavonija se i uzdigla do toga da je početkom 13. vijeka imala bana na čelu. Što znači ban? Ban je titula, kao knez, kao upravitelj neki. On je bio upravitelj Slavonije. Znači, ban se nalazio na čelu Slavonije od početka 13. vijeka. To je titula, kao što znate, nije osobno ime nikakvo. Sad, iz dinastije Arpadović mi ćemo izdvojiti dva vladara bitnija, a to su otac i sin, Andrija II. I Bela IV. Obojica su imali, ajmo reći, određene nesuglasice s tim velikaškim familijama koje su često prijetile i htjele preuzimati vlast u samoj državi. Andrija II. Je to riješio 1222. godine dokumentom koji se zvao Zlatna bula, gdje je on potvrdio prava i povlastice nižem plemstvu. Pazite, postojalo je više i niže to plemstvo, to su te velikaške familije, plemstvo. To je jedno te isto, Znači, postojalo su više i niže. Kad kažem više i niže, mislim na oni više koji su bili utjecajniji, jači, moćniji, i niži koji su bili manje utjecajni, manje bogati, manje moćni. I ovo niže plemstvo se bunilo kao da je bilo zakinuto. Kaže, sve visoko plemstvo dobiva od kralja, a mi ništa, mi smo zadnja rupa nasvirali. I onda su se oni tu pobunili, a Andrija da to smiri, on je njima ovim dokumentom potvrdio ta neka prava i povlastice što je imalo i visoko plemstvo. Tako ih je na neki način smirio, A njegov sin Bela IV. On je 20 godina kasnije, 1242. izdao isti dokument, isto Zlatna bula, gdje je Gradec vam je grad koji dio Zagreba današnjeg, je postao slobodni kraljevski grad. Znači, to su neki gradovi u njegovo vrijeme dobivali tu titulu, znači da su gradovi imali određenu upravu svoju, imali su veća prava, veće povlastice i, kada kažem, veću slobodu
održavanja sajmova, trgovanja sa drugim gradovima i tako dalje. Znači, kad kralj proglasi neki grad slobodnim kraljevskim, znači da je to neka čast veća, jel, za taj grad i bio je puno važniji od ostalih gradova, jel. Eto, to je Gradec dobio. Međutim, Bela imao neki drugi problema osim s velikašima, imao je problema s Mongolima. Ko su sad ti Mongoli? To vam je jedan narod, jel, u Aziji, u istočnoj Aziji, koji je bio dosta ratnički nastrojen. Na konjima su doslovno išli svuda okolo i sve osvajali što su stigli i mogli, a osvojili su poprilično puno jer su proširili svoju državu jako daleko na zapad, došli su čak skroz do Hrvatsko-Ugarskog kraljevstva. Jedno vrijeme je njihova država čak i bila najveća država koja je ikad postojala, zvala se Zlatna Horda. Eto, ako nekog zanima. Oni su 1241. godine došli do Hrvatske, provalili su čak u Hrvatsku, a Bela IV. Se uplašio malo, ajmo reći, i pobjegao. Dao petama vjetra, što kažu, i otišao u dalmatinske gradove. Zašto tamo? Pa zato što su ti dalmatinski gradovi, konkretno Trogir i Split, imali utvrđene, onako, bili su utvrđeni, bili su opasani zidinama i bilo ih je teško osvojiti, teško doći do njih i probiti. I on se tamo sakrio i kasnije Mongoli nisu uspjeli probiti te gradove utvrđene, međutim i morali su se vratiti kući jer im je umro u međuvremenu vladar, pa ajde, ne može sad vojska ratovat, mora ići, jel, da oda počast, jel, pokojnom vladaru. A i samim tim je Bela, znači, shvatio kako su ti gradovi bili dobro utvrđeni i on je još više neke gradove utvrdio i na obali i unutrašnjosti, jer je shvatio da je to dobar način obrane od, jel, napadača, u ovom slučaju Mongola koji su napadali njega i njegovu državu. Evo, to su te zlatne bule. Ova lijevo gore je zlatna bula Bele IV, ovo dolje je Bela IV, dolje lijevo, a ovo pored desno je njegov otac Andrija II, odnosno gore njegova ta zlatna bula za niže plemstvo. A ova belina, sjetimo se, bila je za slobodne kraljevske gradove, odnosno Gradec je dobio taj status povlaštenog grada, jel, i većih prava. Sad, nakon Arpadovića, pazite, došla je nova dinastija na Hrvatsko-Ugarsko prijestolje, to je bila dinastija Anžuinac. Oni su porijeklo svoje vukli iz Francuske, to izvuči tak Anžu, kao piše se Anjou, zato su i imali taj neki sličan francuski naziv, jel, kad oni dolaze na vlast. 1301. godine, kada je Andrija III. Mlečanin, to je jedan isto bio Arpadović, kojeg nismo spominjali, ali eto da znate, on je, jel, zbačen s vlasti, odnosno misteriozno umro, i došao na vlast Karlo I. Anžuinac, prvi iz ove dinastije. On je isto imao problema sa velikaškim familijama, isto koje su se bogatile, uzdizale, jel, i htjele preuzeti vlast. On je, eto, uspješno vodio taj neki otpor protiv njih i uspio ih je slomiti u Slavoniji i u Ugarskoj. Međutim, kad je riječ o Dalmaciji, tamo baš nije imao toliko uticaja. U Dalmaciji, znači, on je provodio razne reforme kojima bi njima povlastice razne dao, ali bi ojačale kraljevsku vlast, međutim, on je imao, znači, problema u Dalmaciji. Šta se desilo konkretno i tamo, jel? Znači, tamo su velikaši imali jači utjecaj, čak su i vladali nekim dijelovima Dalmacije. Njega je naslijedio njegov sin Ludovik I, jel? On je ojačao kraljevsku vlast, za razliku od svog oca, i čak je ratovao protiv Venecije, koja je htjela dalmatinske gradove. U tom ratu je pobjedio. I mirom u Zadru, znači u gradu Zadru je potpisan mir 1358. godine, kada su ti dalmatinski gradovi pripali njemu, odnosno Hrvatsko-Ugarskom kraljevstvu, jasno. Znači, pobjedio u ratu, Venecija je to izgubila, nije više imala šta tražiti, malo povukla se, i samim tim su pripali, ti gradovi napokon Hrvatsko-Ugarskom kraljevstvu, koje je Venecija već dugo osvajala. Sad, on je bio dosta sposoban i moćan vladar, kažem, ojačao kraljevsku vlast i dosta se dobro nosio s onim velikaškim familijama također, ili porodicama, za razliku od svog oca, gdje je ovaj bio uspješniji u Slavoniji i Ugarskoj, je bio čak i u Dalmaciji, dosta uspješan što protiv Venecije, što protiv tih velikaških familija. Međutim,
Nakon njegove smrti na vlast je došla njegova kći Marija, koja je bila udana za jednog luksemburškog vladara, odnosno Žigmunta Luksemburškog, kakav je nosio naslov. Oni su bili novi hrvatsko-ugarski kralj i kraljica, jel? Međutim, isti su problem imali, jel? To su velikaši htjeli iskoristiti, mislili su kao, aha, ovi neće biti tako moćni kao Ludovik, pa ćemo mi lakše preuzeti vlast u zemlji. I onda su se te neke velikaške familije uzdigle, jel, još više i ratovale protiv Žigmunda. Međutim, pokazalo se da ipak su i u ovom slučaju kralj i kraljica bili uspješniji, odnosno sam kralj. Šta je on napravio? On je napravio to što im je zasjedu, napravio im je neku, ajmo reći, zasjedu, tako što ih je pozvao na sabor u Križevce, to je gradić, jel, nedaleko od Zagreba, 1397. godine, znači kralj Žigmund ih je pozvao na taj sabor i doslovno, jel, dok su bili u prostoriji tamo, jel, na tom saboru, došli su njegova vojska, vojnici, i pobili sve te velikaške familije, jel. I to se zove krvavi sabor križevački. Zašto se zove krvavi sabor? Pa sve vam je jasno, jel. Zato što je unutar tog sabora su ubijeni ti velikaši, jel, koje je dao ubiti Žigmund Luksemburški, jel, kad im je napravio tu zasjedu, neku varku. Jel, pozvao ih je, a onda ih je sve pobio, dao ih pobiti, jel. To je bilo 1397. godine. Eto, jedan onako poprilično nehuman i krvav događaj, kao što i sam naziv kaže, krvav sabor križevački. E sad, on je isto dosta bio uspješan vladar, međutim, za razliku od njega, Ladislav Napuljski, to je isto bio jedan kralj kojeg su upravo velikaši postavili na čelo. Znači, njega su pretendirali. E sad, šta je on napravio? Napravio je nešto što mnogi danas kažu najveća glupost što je mogao napraviti, a to da je prodao Dalmaciju u Veneciji. Ono što je Ludovik, sjetite se, piše na ovom slajdu, uspio pridobiti Zadarskim mirom, je to sve rasfućko, jel? I 1409. godine prodao je Dalmaciju u Veneciji za 100.000 dukata samo. I eto, ode Dalmacija u venecijanske ruke i idući 400 godina će ostati tamo. Evo, ovo su oni. Ovaj gore vam je, gore lijevo, jel, je Ludovik I, pored njega je Karlo, njegov otac, Anžuvinac, jel, to su ta dva Anžuvinca, a ovaj dolje, krvavi, što je u saboru, jel, dao pobiti u Križevcima one velikaše, to je bio Žigmund Luksemburški, taj, jel, koji je u zasjedi, jel, kao što sam spomenuo, dao ubiti, jel, 1397. u Križevcima, jel, na krvavom saboru velikaše. A ovo je karta za vrijeme Ludovika I. Pogledajte, ovo je ljubičasto, ili roza, kako je već više roza, jel, to je bio dio Hrvatske, odnosno dio Hrvatske u sklopu Hrvatsko-Ugarskog kraljevstva, koji je, znači, on osvojio i pridobio Zadarskim mirom. Sjetimo se 1358. Zadarski mir, kad je osvojio Dalmaciju, odnosno ukrao Dalmaciju od Venecije, kad je s njom ratovao, jel, i pobjedio i osvojio, jel, samu Dalmaciju od Venecijanaca i vratio je pod hrvatski teritorij, tako da je to bilo, eto, za njegove vladavine ovako otprilike. Evo ovako, toliko od mene. Vaš zadatak je jasan, vi ćete naravno u vaše sveske prepisati sve, jel, ne morate ovo crtati sve naravno, ali ćete prepisati ono sa prezentacije u vaše sveske. Eto, dragi moji, nadam se da se vidimo u četvrtak, ja vas pozdravljam i budite mi vrijedni i zdravi.